Alors bonjour, c'est le Big Boss. Naza na kati ya Genève, naza na bandumba ya Genève, na uto tiré moi kumoko na tongo avant na banda boulot. Toza na bangwawa banzele ya kitoko. Ndenge bozomona bango kaka ba suka na banzele, surtout ye. Donc na lela est fort, donc un coup eza na 50 balles, donc na uto beta moi coup na ngai. Merci beaucoup. Hein? 50 vai, 100 francs. Quanto? 100 francs, mas 50 vai. 100 francs, mais nga na sala kana 50. 100 francs. Et quanto? 100 francs. Ah, 100 francs, ya. Não 5, bebê. 100, comment on dit 100 francs? 100 francs, bebê. 100, oui, 100 francs. 100 francs. 100 francs, oui. T'as la qualité, va donner. Ah, ouais. Suka. Vai, marche. Voilà, suka na merengue, donc voilà, na utobeta moi kumoko, na fouti 50, siko na o gazé, donc voilà quoi. Na tongo, nenga gezalaka, faut te satisfaire, Donc na beti moi kumoko nanga, na zongi, siko na ke continuer boulot, bien na bino à Bogar. Talagak. Voilà, à suivre.